بلش بوم بهتر لسر فستیوال هلبستا کردی لقام شلو راوستن نهاجی برای خدمت جمع مهوان خوا عبدالصمد محمود برپرسه دسته آماده کرنا فستیوال برای تو بخیر هاتی دست پیکی ده هگر ام برفرهتر بحثا فستیوال هلبستا کردی بکن چاوا آماده کاری جه راحت بونا کرن و چاوا برای بچو سر چاوا و بخير وسلامت بلي وكيقو هون تبدا دزانن و هلبستوان و نویسکاری کرد تبدا دزانن قو مهرجان هلبستا كردي جي سالا 1993 و بري ودچه هر سال باجار ام باجارو که کردستان سوریا دارد كبه و ساله 27 مهرجان هلبستا كردي لهولا زانا لباجار قامشلو لدار كت هجاية قوتني قوبري مهرجان لدار كبه بدمك باش بدمك دريج كوميتيا آماده كار لسردك ورادكينه وهلبستاج هلبستوانان دقرة ووصا وكا كوميتيا نرخاندني لسر رادوسته وان هلبستا دخوينه و لسر آلیان یک آلیه هون عندنا هلبسته ایدجش آلیه ناواروکا وینا تاکو او هلبسته کفرزا خوندنه ده رجا مهرجانی بله ما مستوى تنهاجي اما شكر مرجي بشدارية فستيفال ده تشبون هجمارة هلبستين بشدار و هلبستوانين كود فستيفال ده بشدار بوي چند هلبستوان بون بله مهرجان 27 اقول باجار قامشلو لدار كت 41 هلبستوان لي بشدار بون 27 هلبستي كفنشوم بون انغون ان كلاسيك حفده جوان اينو جنبون جوان 41 هلبستواني 6 جوانا جنبون وكي بري انا جمقوت مرجن كوميتيا مهرجاني او تاني جو هلبست وكي ما قلت لسر لاي أفاكرنا هلبستي وهنانا وي أنغو همان أفاكرنا هلبستي وجهيلا نمجي جهيلا نافاروكي نافاروك من تشتي هري سركتي لباوا كوميتيا مهرجان جو ريزقرتني جي برنسيبي جواتي ربقرة وتي إيريشي تي نشان کردان نکه هسته جواک بریندار نکه ج آنگو يعني ندر كافي درفي جواكا كردي و ريز قرتناوينا جبلي فانا تمرجمة تنانه هر هلبستوان هابي كيجان هلبستوان هابي تكاري هلبست اخوا ريكي لي جبو امكاربن كاري اخوا سراس بكن و امز جبرگو کار جیر دوی راس کرنا هلبستا دوی چاپ کرنا وان دوی هنک دم جمر دوی ام رادگینن گو هلبستوان هلبستی خواه جمرا ریکن بری لدار خستنا مهرجانه به هفتیه که داروجا باشه ما مستاگر بحثا ورن بحثا خلاطا بکن خلاط چاوا هاتنا داوش کرن چاوا هاتنا پیشکش کرن کی ورگرتن بله جخواه هر سال دو ماهية مهرجاني ده نویسکارک هلبستوانک ویجوانکی کرد تایبت گو بزمان کردی دنویسینه ده خلات کرن به باورنامه شانازی مهرجان هلبستا کردی و ساله ماموسته هجا و رزدار ابراهیم قاسم هلبستوان و لیکولینر و ویجوان او هاتا خلات کرن مرجع خلات او گو کسکی برهمدار به خودی دیرو که دریج به بده انصالا گو خدمتا ویجا و زمان و هلبستا کردی کربه بگومان بريقو ام هل بجيرن ويكسي اللي سر برهمي ويتيرا وستان وبرهمي ويتين الخاندن انقو هجاي خلاتيانا لمديت قو رزار ابراهيم قاسم ابراهيم ملا قاسم يقو جقندي حمزة بقية هريما ديركا حمكو او هجاي قو في باورنامي في سالي هلقرة وصاجي ما بجابكي تجي في سالي لنريد مديت قو هالبستفان وفلو
فلکلورناسی کرد قاسم مرعیکا یه گوله گوندکی شلال الهرما ارمیلان gelek guhdanê bi folklora Kurdî dike, folklora Kurdî de hev ew ezber kiriye dibêje û bi taybet jî wek mamikên Kurdî ê got di şahiyan de tê gotin, ê got di civakê de tê gotin û di heman demên de jî ew kes helbestvan e me dît em wî jî xelat bikin wek spasnamakê bi bawernameya rêzgirtinê ji bo vî kar û kedawînî hêja gotber folklor û kevnetora Kurdî de dike. Başa mamosta pirsa min a dawîn em behsa giringiya festîvalên wiha bikin ta çira deyê ev festîval giringin ji milat re? Bêguman di baweriya me de weke Komîteya Amadekara Mehercana Kurdî berdewamiya mehrecanê got ev 27 sal mehrecana helbesta Kurdî berdewam e û helbestvanên Kurd ji Kurdistana Sûriya lê bejdar dibin û bêyî got salekê jî ji paş bimîne tenê 2 salên pêşî dema rejîmê de got gelek fişar li ser me hebû 2 sala me nîkarî em li dar xînin em dibînin giringiya wêna gelek aliyan de heye yek jî bilindkirina moralê helbestan twîlber perpisyariya wî datîne te asta helbesta Kurdî ji alîkî ve dibîne gokhayê çi astê a herî giring di baweriya me de got Komîteya Amadekar ta ana komîteyeke serbixwe ye got ti bandora hêzên siyasî û ti deverê di jî lê nabin û ew kesin di nerîna me de cê rêzgirtinê ne ew rêhevalê minî di komîteyê de û ew hatin xizmetekê bikin ne ti xizmeta siyasî bikin tenê baweriya me ew got xizmeta wêje û zimanê Kurdî bikin. Başa gelek spas bo mêhvanê min Abdulsamed Mahmûd berpirsê desteya amadekirina Festîvala Helbesta Kurdî. Gelek spas.